Echa Akaswani Itanagar Mula Puchi Jasulukhe Andolini Etanichi Idumismi Aholakeji Dargalombo Anane Akapagamba Census Ma Asun Kaso Topu Tahuai Baudane Registrar General Done Census Commissioner of India Britain Jay Kumar Narayan Me Medilimane Ahomedia Mugochi Chagamaho Lakegane Odone Amahai Chipwa Anane Idone Abe Selapuchi Jasu Machinine Census Akagauda Lahoga Ehea Holomaniga Bane Atikachi Mume Ene Census Zu Erogajiga Holaho Ekobotomane Zujigawe online portal Ayogauda ne Commissioner Azame Lahogada Ahoga Enalapu Assam West Bengal Tamil Nadu Adone Pondicherry Mache Assembly election Akagai Bomaho Ikribidone Yuhumanganu Echamache Imume ene okomane board haganauda latega bama asamma he ejaho ali board hagane abe endala puchi himanga machinali ba board hagai boda la hoga government me atika development joga jimbo amba bupugauda ne chief minister pema khandume ona itaragar mane arunachal pradesh camp authority mache governing body meeting chinaga maho latega ne compensatory afforestation fund act Jarkaya Holaro Achuchi Munjiki Jonegauda Lagata Ahoga Abe Studio Multipurpose Holdone Guest House Himu O Ajocha Namsai Atiko Center for Thai Khamti Linguist Done Folk Culture Ajigama Deputy Chief Minister Tournament Mepuni Athuepada Ahoga Department Ajalambo Done Thai Khamti Heritage Hedone Literary Society Mache Member Alambro Atugane A center ma athoga pa tai khamti imuchi culture yechu ekobo thodone kisha arundando buinawa ga bane a center ajiga jida ne deputy chief minister me lagata ahoga census ma jogai bawe imo number he asuni ga bane bunine isyang lower siang done upper siang district ma ahipagam bada ahoga Arunachal Pradesh census operation directorate done Affairs Ministry में आरोगा गने आ ट्रेनिंग प्रोग्राम आहिगा मा ADC हेडक्वार्टर बेबिका लेगो में चिचा बने ट्रेनिंग आहिया में प्राने आहि आइदोने आहि तोया में बु सेंसस जोरगा जिमा हो थाता था मिउगा बने प्राने आहि तो जिना लाइबदा आहोगा आ महो तावांग DC ऑफिस माने बु अले ट्रेनिंग आहिगा मा DC नामग्याल आंगो में चिचा बने प्राने आहि तो जिना लाइबदा आहोगा Abiyamu market ma imula kada ajia done union association anapume paucha done ame ashiharuga imubuya wo committee me manana police ka lakichi nane Nahalagan SP Dr. Nelam Negame Buni Nahalagan mane Nahalagan police done Nahalagan Bajar welfare committee si meeting jiga mache cha bamaho lagane ali lakaya pa osaja rombe lakada ajia na pra anajina labada ahoga Amboto police patrolling chijina ne committee me laga maho ugamiwe mama committee me ene CCTV tate jina ne SP ajame laga bada ahoga Tawang district mache krimu atikone igawe enala puchi jiholokene jiholoni machi ni udong mento festival akagawda ne chief minister pema khandume la hogane rhododendron Asipukesha Ekagai Bo a festival ma imukeba igana regada ahoga igawe enala puchi hikini machini Assam ma election akagai bo chathu ganem Papumpar district machi imusya mebu a machini iu amai jimla ne Papumpar district magistrate azame latigane iu amai mondo a machini ambo hotel restaurant done ikisha hamu mama Amachini iu amai jimna latebada ahoga Cultural Ministry kokoche Anthropological Survey of India ma Cultural Anthropology Division done Physical Anthropology Division mache Anthropologist post kani pokhaga ma khyuge bane UPSC ma application azo hateji na la hoga age bane online application azo pra hai achala puchi janyo he machi ne igawe enala puchi jiholo machineliba hateji gawada la hoga
Arunachal Pradesh machi Papumpare, East Siang, West Kameng, Lower Subansiri, Lower Siang, Tirap, Changlang, Namsai, Lohit done Lower Dibambari district machi Hatika Bragama, Abunyana, Arunyamaya done Abliche Oshadane, Itargar, Meteorological Center machi me La Hoga, Etanichi, Idmishmi Aho, Alimao, Dubai.